Mũbunge wa Igembe katigati jawe Honorable Cyprian Kiringo narikitie kuriunga skuru ya Njia Boys iria yonete mutino jwa mwanki ntuku ijiri ithiri. Chairman wa Board of Management ntuku ya tariki 8 na Chiogoro araundi themwe mwarimu andigira thimu ambira cukuru ni kuya na mwanki yonekanire ana bakiria ndi thai tutumba kumenyekethera mwana omuntu oirite ku kana the child remains che muntu tukwenda kumenyekethera ndika cha mwana kana nyongi tukumenya na mwanki umire iyo ni ngwira ikutwa ni borichi na tweterete watwira ni mbiongo ya karikire. Mũbunge uju wa Igembe katigati akiriunga skuru iji no kari na kumaka kunene nyumba ya kwithira uria andu mwiji kana nyumba ya kumama yombire kuyana irathira buru na kuratwika guti gintu kiomba kuonokwa ndene ya andu iji iria iri ndene ya skuru na iji ya nthaka imijikene ya Njia. Mwanki jo ijombere kugera ngero nontu ijombere gutiga kinya mwana umwe ateo uria kwirikana ni wa form 2 na kinya kwithirwa ati into bionthe ni biaire bionthe na nandi bakwirigira guthetherwa. Kiringo akiromba antu bara bena wendi wega nikenda bakairitanĩria na bakinya skuru iji bombe kumithetheria nikenda na bakomba gwita na uturo bwao bwega na kuthoma ithomo biao batina kusumburwa akili-ini ciao nontu bakwithirwa iaire kuma miringiti matresi o amwe na thanduku na mauku na into bionthe biria mwana aringiendekia high school. Tureru are ni cukuru ya Njia Boys Secondary School na araturomini ndomwe utondo njamuri ndomwira yaire ngenda kumenyethania cukuru ni moya cukuru ya Igembe Central performa boya kabisa na ni cukuru itura na discipline na kinyari yako kwenda thina na kuchuka nda cukuru inge kinya 2017 cukuru yenta amewata na thina yontu na basukuru indisciplined na ikare rakarikire tariki 8 ya ndomwe kuya na mwanga kinya rune ko ya kumenyekana kwe muntu mba kwithira airite kuo nontu bakwithikira sana na nkwira school fraternity aciari na kinya aritani na principal na ntu bonde baba kusikana na skuru hii the whole family of Njia Boys ni kuwa pole sana nontu boya kareka leo ni bahati mbaya na bahati mbaya yeta na muntu ende nontu orende niko rakarikire kato tiere baraba kuthithia uchunguzi kumenya muntu ora boyere ndom kithera ni mwana ora urite ndaromba antu batigethwa bena speculation kana kweria kuwa noyo kuwa ningania kana nata wakarire kenda tumenya kithera mwiri yo yayukirwe iyo mwana uriku no tutumia kuwa mwana ukithera atikuoneka tuganwe no tutika turi atalamu kunde nda mantu ya tierwa DCI na investigators na baba kathithia pathological tests batwire no lakini ni onto bakwithikira no onto kuri mwana wa irire nyumba no onto ningwetekia ni murito tega ari mweni na asarera yonthe yitikite no onto ana bando muye ana 190 batena kimamo batena miringeti batena itanda no tiki nto baina kyo na rire bakwithwa bakithuranira mantu na ya cukuru by the end of next week ana bakethwa bari uchoka cukuru ana bakethwa bari uchoka cukuru kenda baendelea kuthoma no kuonende tutatu once examination na tutikwenda na beto bari ya machine kuruki ko ni kwa appeal kinya kira aciari bora bakomba kuthitheria na bo in terms ya mathandu kuna mantu ayangi bambeje ko bathuranira no tutikwenda na babathiria ntuko muwanja batira choka cukuru so ni nkuria kinya muntu ngora wa wendi boya uromba kwenda tutethia atutethia no ntu ana baitena uniform batena mathandu kuna into bibinge ni biaire amwe nabo narikitie ku obici yawe ikarita matrisi 190 o aria Red Cross nayo yumbite kwiritaniria nayo nayo ikareta miringiti nkuruki ya 200 nikenda na baba bakomba kuthoma kwaria na antu ba Red Cross kwaria na itonga na ku promise kutwa miringiti mana yaile na iri na nyuke ngatumana yite irwe no ntubwana ba na woni ofisi yakwa nani nkaura mattress 190
ili kwendekana ciana ba nikenda na bachoka cukuru. Mwanki juju mwanka naru ajo turomba kumenyeka inajo umite kana kauma kwa mwanki juju. Murithi wa banki reportera Meru TV ku maya mirigone ya Igembe Maua.